Ovaj roman nije mogao svako da napiše, jer pretpostavlja određeno književno obrazovanje, upućenost u osnovne tokove koje romansijerska umetnost danas pronosi kroz svet, pa i u nas. I istovremeno tako lepo izbrušiti rečenicu, dati joj izvesne duhovite, književne kvalitete, koji na momente, u nekim trenucima, kad se razume se, satiri daje veće područje nego što je inače sam roman zahteva, jer je roman usmeren u sasvim drugom pravcu. Ne gubi se nikad iz vida ta literarna pretenzija, odnosno literarni nivo, tako da onaj ko uzme da čita ovaj roman, ne samo zbog njegove zanimljivosti, već je to i pomenuto, nego i zbog stilskih, književnih kvaliteta, onog elementarnog sa čim se sučeljavamo kad pročitamo prvu stranicu ili prvu rečenicu nekog pisca, mi ćemo odmah biti osvojeni i zaista ovaj roman, ako to kažem, s obzirom na moje ne znam koliko decenijsko čitalačko iskustvo, ne može se ispustiti iz ruku dok se ne dočita. Ja sam ga pročitao za 2 dana i 1 noć. Sad, šta je to u stvari ovaj roman? Ovaj roman ima jednu dubinsku filozofsku ideju, koja se ne sme izgubiti iz vida i iz koje u stvari izvire naziv Sančova verzija. To je jedan stari filozofski, a i književni problem odnosa koji je između idealnog zamišljenog sveta, da li je on inteligibilan ili nije, da li je on dostupan iskustvu ili nije, u ovom trenutku nije važno, ali on je idealan, on je dominantan, i ovog realnog sveta koji sa njim u neprekidnom dijalogu, a praktično to znači u sukobu. On počinje, koliko je nama poznato, iz ovog dela svetske civilizacije koje mi pripadamo, to je evropska književnost i evropska civilizacija, jer ona je počela ovde, upravo na našem terenu, nije počela ni u Nemačkoj, ni u Irskoj, ni u Engleskoj, ni u Francuskoj. Sada se, dozvolite jedno malo udaljavanje od teme, čine pokušaj da se čitava polovina Evrope isključi iz njenog sudjelovanja i značaja za evropsku civilizaciju, pa između ostalog to se odnosi i na Balkan, u stvari to je jugoistok Evrope, a tu je Evropa nastala i imenom i civilizacijski i filozofski, iako jednom prilikom Isidora Svekolić rekla, ne postoji problem koji stari Heleni nisu postavili, mi se vrtimo u krug, tematski, motivski, dodajući, razume se, neka svoja rešenja, ali ne izmišljajući ništa novo. Taj problem idealnog i stvarnog rešava se ovde na jedan zadivljujući romansijerski način. Pazite, velika je stvar kako čovek vodi osnovne tokove svoje fabule i kako u njih upliće svoje ideje i stavove, a kad ima filozofsku pretenziju i kad jednu filozofsku koncepciju stavi na probu, u stvari to stavljanje na probu, onda se stvari još više sa književne tačke gledišta komplikuju. Tu onda sve dolazi i pitanje kompozicije, a naši romansijeri, kao što je poznato, nisu baš najjači u pitanjima kompozicije, pa čak i oni najveći pisci, koji umeju da stvore likove, umeju da naprave fabulu, umeju da utkaju važne, aktuelne ili opšte, večite ideje i motive, ali kad treba to sve da sklope, onda nisu svi na nivou jedne veštine, jednog zanata, koji roman pretvara u roman, a podrazumeva jedno komponovanje koje nije svakom dato. Evo ovde imamo sreću da pored invencije
pored sposobnosti da se sagleda veliki broj likova, da se suoči jedno s drugim, da se vodi osnovna ideja na nekoliko planova, a najvažnije na ovom filozofskom, mi vidimo da svi delovi, bez obzira koliko se koji to udaljava od onog osnovnog, skladno uzglobljavaju u jednu osnovnu kompozicionu strukturu koja deluje izvanredno romansijerski. To je prva stvar koju bi se čisto književne tačke gledišta hteo da naglasim, zato što ima veći značaj nego što je samo konstatacija da je jedan pisac postigao taj kvalitet. To je kvalitet koji mora cela romansijerska literatura jedne književnosti da postigne ako hoće da se podigne na najviši nivo. I u tom smislu ovaj roman predstavlja veoma značajan doprinos tom romansijerskom tipu, odnosno romansijerskoj strukturi književnosti ili naracije uopšte. Sada da vidimo kako stoji stvar sa ovom osnovnom filozofskom strukturom. Znate, ovde su lepo opisani likovi i tu čovjek ne bi imao šta da doda. Međutim, ima nešto što je, čini mi se, izmaklo u ovom našem razgovoru, a to je da sve ove likove treba shvatiti relativno. Svi ti likovi u suštini su sastavni delovi jedne ličnosti. Jednog lika koji se razgranjava i u sebi sam, sa sobom protivrečan, proizvodi likove kojima, čak to i kaže na jednom mestu, ja mogu sve da vas ukinem, a jedan od tih likova kaže, pa ti si mene sa svojim izmišljanjima doveo dotle da ja vidim da i ne postoji. Vidite, to je ona fina, savršena igra koja daje jednu filozofsku dimenziju u ovom delu. Zapažena je na jedan način ono i ranije, u onom delu koje je nagrađeno ovom nagradom ovde pomenutom Miloša Crnjanskoga, ali ovde je ona savršeno obrađena i dostigla jedan najviši književni nivo. Kako sad treba stvari shvatiti? Mi imamo dve, pomenuli smo, protivrečne sile koje deluju u svakom od nas. Ali ovde se radi o piscu. A pisac ima dupli identitet, jer pisac je i ovaj gospodin Rale Damjanović, a je glavni junak, njegov je isto tako pisac. Između njih već postoji jedna korespondencija, jedno menjanje identiteta koje je inače karakteristično za sve ostale likove. Jer pisac je istovremeno i ono što je rečeno ovde i što može, čim se čita, odmah da se sazna i otkrije njegova priča, od njegovih najmanjih dana, od detinjstva, onog divnog burata u kome je on, to je savršena metafora, mislim, ta metafora ne postoji, a našto metafora u psihološkoj funkciji, jer on koji je provao čitao detinjstvo u buretu i gledao gore nebo i oblake i ostalo, doživio je jedan preobražaj kao lik i kao ličnost, ako hoćete, i to ne može da se opiše, to mora samo se čita, ali moram da se na tome zadržim. Pisac u stvari kroz tu metaforu i kroz to bure, koja je samo po sebi jedan fini podatak o našim naravima, ličnostima, o našoj sredini i tako dalje, projektovao na jednu psihološku motivaciju zašto i kako je nastao jedan iluzionizam, jedno sanjalaštvo, jedan idealizam koji on u sebi nosi i kojim nadahnjuje ili odbija sve oko sebe, jer niko prema njemu nije ravnodušan. I u tome je veličina ovoga dela. Bez obzira kako će završiti junak, da li će on ostati na svojim idealnim pozicijama, a idealne pozicije, ja verujem u umetnost, ja verujem u poeziju, to su, znate, izvesne stare, kod nas za vreme
socrealizma od strane modernista i onih koji su se borili za moderno shvatanje i tumačenje literatura, među takve sam spadao i ja, prostupljivano je kao neka socrealistička pedagogika, moralistička, umetnost, poezija, književnost uopšte i tako dalje. To je nešto što unapređuje, što idealizuje život i to su kao neka merila ili kriterijumi koje treba odložiti u prošlost. Ali sad se pojavlja pisac koji živi životom jednog takvog shvatanja i nijednog trenutka ne deluje i nije u stvari papirnati lik, nego stalno imate utisak jednog proživljenog, iskustvenog lika koji tako moćno, bez obzira na svoju poziciju, jer biti recimo tamo neki farbar ili neki tesati nešto ili raditi kao fizički radnik, pa i kao sufler. Bez suflera ne mogu glumci, ali svi ga podcenjuju. Sve to nije dovoljno da onu silnu, moćnu, idealnu liniju njegovog lika, njegove ličnosti izbriše iz dodira sa ljudima. Svako kogod dolazi sa njim, bilo profesionalno, bilo po kafanama gde se on druži i sastaje sa prijateljima, reaguje. Znači, on je jedno poetsko čudovište koje ima moć da stvara i da rastvara likove, ideje. I tu je održana u stvari jedna fina, rekao bih, adoracija umetnosti i stvaraoca, u ovom slučaju pisca, koji tako suvereno vlada svojim zanatom, da čak i sebe može da preobraća u neke od likova kojima pripada. Dakle, o ovom bi se romanu moglo mnogo govoriti i nadam se da ovo neće biti prvi put za mene da govorim, jer roman, ja kad čitam, znate, postavljam se kao čitalac i sad vam govorim kao čitalac, bez obzira što pominjem neka imena, nešto koje spadaju u neku profesionalnu opredeljenost i neko poznavanje stvari, ali ja sam čitalac u prvom redu. Mislim da osnovna stvar koju svako ko ima malo više čitalačkog iskustva može u sebi, kad se suoči sa jednim delom, da razvije. A to je to što ću sad reći je veoma značajno kad je čitalac i kritičar, ali i za čitaoca je to važno. Vama može da se jedna stvar dopadne, a da ona u stvari ne vredi mnogo, pa ili da ne vredi čak ništa. Eto, operske neke stvari, tako danas, sapunske opere u beskrajnim nizovima sekvenciji, daju se preko svih televizija sveta, pa i kod nas. Čovjeku može to da se ne svidi, može da se svidi. A opet može da gleda da bi ispunio vreme ili rasteretio nervni sistem od napetosti i od svega onoga što satim se kao Sancho Pansa suočava u životu. Ali važna je stvar održati kriterijum, nit kriterijumskog ponašanja kao gledalca ili kao čitaoca. Znači ovako, meni se roman dopao odmah, na prvi pogled, na prvu stranicu, kao čitaocu, a ja sam onda kad sam završio i počeo sad da sumiram, sad više nisam bio čitalac, nego, neću da upotrebim tešku reč, sudija ili prosuditelj, nego recimo kritičar, čovjek koji hoće da oceni, makar samo za sebe lično, i onda ceo taj roman ponovo propustio kroz sebe, ali sad kroz jedan kriterijum koji nije samo čitalački, nego ocenjivački, i koji odmah, gde god zapne neki problem ili neka stranica koja treba da se reši, odmah ima u vidu određene modele po kojima se jedan pisac mora da upravlja ili mora sam da ih stvara. Kad sam tako propustio taj roman, ja sam vidio da sam dvostruko zadovoljan i da je Rale Damjanović dobio
još jednog čitaoca koji će sa nestrpljenjem i sa velikom nadom sačekati njegovo sljedeće delo, postičući ga na taj mukotrpan posao, jer on se sad uzvinuo. Znate, a po mom mišljenju, ovo je roman koji ima evropsku književnu vrednost. On je, znači, ne samo ispunio naše vrhove, nego sasvim slobodno može da ide i na strane jezike. A što se tiče završetka romana, pa ste sad jedna finesa, a takvih finesa tu ima toliko da bi čovjek mogao da napiše jednu malu, lepu studiju. Čovjek koji je sve to propustio kroz sebe, znači ceo život, sve što su govorili moji prethodnici, dolazi do strašnog zaključka. On sam sebe hoće da devalvira od idealnog čovjeka na ono koji misli samo trbuhom. I zato tu ima opet jedan simbol, to je gulaš u stomaku, odlika Sanča Pansa. To on tako u ljutnji, ali ne samo u ljutnji, nego i u bilansiranju, jer čovjek mora u jednom trenutku da izvrši bilans ne svojih uspeha ili neuspeha u životu, mada se uvek od toga počinje, nego i svojih stavova. To ima znači neki širi značaj. U čemu sam ja pogrešio ili nisam pogrešio? I on tvrdi, to važi možda ne samo za njegovu generaciju, pogrešio sam, verovao sam literaturi, verovao sam idealima, ne, greška je, treba biti Sančo Pansa, stomak, Dulci i završena priča. Ali tu nije završena. Evo to je finesa. Pojavlja se njegov prijatelj koji u međuvremenu se obogatio, jer znate u našem narodu postoji jedna izreka, nekom rat, nekom brat. Ovome njegovom prijatelju Karlu rat je bio brat. I on sad dolazi kao jedan moćnik koji može što hoćete. Ima novac, ima bogatstvo, ima nekretninu, ima pokretninu, šta god hoćete. Taj koji je svašta uradio za veoma kratko vreme, godinu, 2 ili 3, da bi se obogatio u ratu, koji ima krvavo iskustvo, daleko gore, neuporedivo strašnije od ovoga koje nam izlaže pisac, provlačeći sebe kroz jedno životno iskustvo, on veruje posle svega toga u poeziju kao u jedinu nadu. I to je vrhunac. Hvala lepo. Gospodin Dušić je zaista govorio izuzetno nadahnuto, a mene samo interesuje, možda bi Rale mogao da nam govori, taj pogled iz bureta Stefanov, da li je to pogled Rale to iz Indije? Ne, jeste naravno fundirano u Indiju gde sam ja pročitao prve knjige. Tu su bili prvi susreti sa literaturom. Ja sam čitao ludački, ali svi smo tada čitali. Imali smo jednog profesora Milekića, ne znam da li ga se stariji sećaju, koji nam je govorio o čitanju, da treba čitati, ali mi smo svi čitali. Gutali smo knjige. Moje lektire su bili Martin Eden, Jacka Londona, Knez Miškin, Dostojevskog i Don Quixote, Cervantesa. Imao sam 12 godina, reći vam kako sam došao do njih. Gubitnici znači. Ja inače mislim da literatura svetska temelji na gubitnicima, na sudbinama gubitnika. Profesor Milekić nam je jednom prilikom ubeđujući nas da treba da čitamo, govorio o tome kako su čitali veliki ljudi. Pa je pomenuo Teslu, Pupina, neke pisce i Cervantesa i rekao je, veli Cervantes je čitao, on je sam ostavio zapis, u tome to sam ja zapamtio, čitao je čak poderane papire po ulici koje je skupljao kad ih je vetar raznosio i to je kad čitao. Mi smo čitali za Vučeš se 2 dana, neprekidno, nije bilo toliko knjiga, pozemljivali smo od drugova, jedni od drugih i čitali. Pošto sam morao da vratim knjigu drugu ili biblioteku, ja sam onda neke stranice čitao
po nekoliko puta, kad dođem pred kraj romana, ja onda usporim, pa čitam po 3 puta jednu stranicu i snalazio sam se. Kad mi se nešto dopadalo, to sam učio napamet, da bi posle mogao da čitam iz glave. Ili da mogu dobro da prepričam. Nekako u isto vreme sam slušao jednu radio emisiju o Indiji. Mi smo tada imali one zvučne kutije, zvučnike na svim banderama, koje su naročito glasne bile nedeljom, kad su igli utakmice, kad je prenosio Radivoj Marković, gol, 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 gol. I tada sam slušao reportažu o Indiji kao varoši između Novog Sada i Beograda, u kojoj vetar puji ravnicom i nosi razne hatije. I ta reportaža je imala lepu muziku, fini spikerski glas i mi smo se igrali, slušali smo je. Ja sam zamišljao Indiju u kojoj sam živeo. Učinilo mi se da je ona prepoznata, nisam baš video toliko hatije, toliko vetra, ali tako je to lepo i sugestivno zvučeno, da je na mene ostavilo strašan utisak. Pa sam ja onda kasnije zamišljao, a ne znajući ko je Cervantes, kako Cervantes i ja u Indiji trčimo po ulicama i otimamo jedan od drugog podrane papire sa koji čitamo i za to vreme slušamo Radivoja Markovića koji prenosi utakmicu Francuske Jugoslavije. U to smo vreme čitali knjige koje se zvale Ajvanko, Walter Scott, viteške knjige, Ognjem i mačem, Vitez Grbonja Lagarde, tako, i meni je neko preporučio, 3 musketara, naravno, neko mi je preporučio Don Quixote. O vitešku knjigu. Ja sam uzeo da čitam Don Quixote. Čitali smo preko reda, čitali smo Dostojevskog u 12. i 13. godini, tako, nismo, znači, čitali samo dečju literaturu. I stalno sam, čitajući Don Quixota, se pitao, pa kada će on napraviti taj veliki problem? Smatrao sam da se odlaže taj srećan kraj, da kažemo tako, ili taj neki njegov veliki podvig. Stalno ga prati poruga i nesreća. Naravno, mnogo godina kasnije sam shvatio ono što je napisao Miguel de Unamuno u svom eseju o tragičnom osjećanju života, El sentimento tragico de la vida. Da zapravo on pobeđuje. On živi večno kroz literaturu i tako da. Hoću da kažem da su ti moji dodiri sa ljudima koji imaju iluzija, koji imaju svoj san, počeli u tom buretu, u tom gradu, u tom Indiji, u tom vetru, u tom iščekivanju nekoga da dođe, da pobedi. I istina je da u ovoj knjizi, ja mislim u svakoj tako bila, ima mnogo proživljenoga. Ja to sada mogu da priznam. Želeo sam da napišem knjigu koja će se čitati. Onako kako smo mi čitali ono. Da se probuta knjiga. Moja glumica iz Zagreba koja igra Desdemonu u Beogradu za vreme rata između Srba i Hrvata biva optužena za neverstvo državi, političkoj ideji, pokretu, nacionalnom pokretu. Glumac koji je veran pozorištu iznad svega i svom shvatanju života, svojim vizijama, svom buretu, svoj vertikali, bure, nebo i tako dalje, u trenutku velike vernosti, velikog zanosa, također biva neveran državi i političkoj ideji i oboje strane. Jer živimo u nesrećnom vremenu. Ja mislim da je svako nesrećno, ali naročito u ovoj opštoj nesreći koja nas prati, ona je izvor zdravlja mojih junaka. Kada države, vere, religije traže od onih koji su najneviniji na svetu da se odreknu svojih zanosa i da im služe. Oni koji ne mogu, koji neće, stradaju. Ali ja sam želeo da tu ljubavnu priču o smrti i to stradanje mojih junaka ispunim nekim optimizmom, nekom svetlošću, da ne bude roman bez nade. I ja mislim, ja sam želeo da to bude ta moja velika ljubav prema njima, njihova ljubav prema umetnosti. Nadam se da će se roman i čitati i gledati. I dozvolite mi da sada kažem nešto što se kaže samo kod kuće.
da sam jako srećan što sam večeras čuo romanu ovo, jer ja ne znam kakav sam roman napisao. Da sam veoma srećan što su ovako kompetentni ljudi govorili, znalci, književnici, sjajni književni teoretičari, tumači književnih dela i uopšte umetnosti i tako dalje, i što se to dogodilo u moje kući, odnosno ovde kod nas u Indiji. Ja im se zahvaljujem se biblioteci što je priredila u prvu promociju